پاشا در اینجا نگو که پاشا مشکنم فهمیدی؟ قطعی دختری افتگی چرا ای زندگی رو ای انتخابی کردگیش پشیمون کنم؟ اوه چه کسلی خودش سوز کنم کسلی میجا یک گوساله ما را اخمخ کرده 75 کیلومتر ما عروس بینی رفتیم ای بچم یا اوه یا چوی ریسکی حلقم چسبیده Badreddin Kholov. یا عقل ندارن که یا اوود بیارن یا چوید بیارن نه که ناز میبینم رو دوست میدارم دوستی گرد دیگر من نخواستم چرا ای زندگی رو ای انتخابی کردگیش پشیمون کنم؟ محمد باشه جان چسبیده کنه خیلی چه خیلی ها که نصیحت نمیکنیشه بچم هیچ خیلی عشق و عشقیه ای خدا گیره درست نه که او دختره که هم دیده میدی سود میخونه که جای دختری میخونده معقول کرده که میگه که دختر بگیرم مقصد و چم تبابت کنه یکون سعده ده یکون کسره بیموره شود نگاه بینش کنم به همون خوزی دیگه من روسی هیچیش نگفتم دختره که کشلوق که خیلی مردم کشلوق خوب سوران کن خدا گیره دختریشه فهمیدی؟ اوه چه کسلی خودش سوز کنم کسلی میجا من سوز میکرده من در کار نیستم این قبینزین صرف کردیم رفتیم اومده 75 کیلومتر رفتیم اول چشم لقم جا بیایه من قطعی گم میزنم شق شده الله های نمیدونم والله که Açam şu an ziyonmadan. Ne olmadı lan? Ne olmadan çıktı ki ben hastayım ya. چی yapıştı bu şu? Ne bileyim. Ya burada رو بیخته. خیلی خوب باز من بودم. مجبورم نازمی. خواهش. السلام بچه جون. و علیکم السلام. عاشق شیجا؟ خیر. بچه جون. کو چی گپ شده؟ چی گپ شد؟ این کلینی عروسی افتگی عاشق مناسب اوله ما نیست فهمیدی؟ این راههای نزدیک در نبود یکم عشق عاشقی که 75 کیلومتر بردیم نه یک چکه آمونه آمدن حلقم چسبیده با چی بوده این دختر بوده من کسلیم که دخترم میبیاری جا پاشا در اینجا نگو که پاشا مشکنم فهمیدی؟ قطعی دختری افتگی خواه چه جون مادا سندوری باید در کار نیست اوخی مادا گلونی در زندگی مهر و محبت دوستوری در کار دوست میداری ایا راههای نزدیک دوست دار ایا طبقه خودمون دوست دار وابشه در اویله ما مناسب نیست میدونی تو من شرمنده میکنی کاش که همین عموها گپ و گپ چکون نباشند تمام من دسترخوان و دفتری پیش عموها میکنی فهمیدی ای رفته ایا جای کلین کردگی راهی خونه شونه بینا 75 کیلومتر احوالی دروازه هاش بینا نمیشه فهمیدی این عشق و عشقت عقلت گم کن عذری زیاد برادرجانا که کمی هم باشد وقتی قیمت شما را میگیرم اگر شما همین نوار را تماشا کرده باشین و همین گونه رولیک های تربیتی با شما پسند باشد فراموش نکنید در کانال پادپیسات میکنیم در نوار یک دونه لایک میمونیم در کامنتاری حتما یک سخنی خوب مینویسیم و انشالله که با عید خوبتر و بهتر رولیک های تربیتی پیشکش میگردانیم واقعی در پناه خدا باشین عشق و عشقت عقلت گم کن که چشمات کوفته میگیرم فهمیدی من که مادر باشم گپی من ای اوچا جون اکا مادام مهم در زندگی یک دیگر فهمیه دوستوری ایوخی چی در کارای گفتی گپا سوم سنگی وای مادر گپ زنی شبی با که دلچش کاندگی کی بدردیم دودر جون همین کلونو یک چیزا میدونن که گپ میزنن مقصد یکون کس به اساس و با گندگی تو گپ نمیزنن میشین که یک زنی بگی که برادر جون باید پگه همین خونه هر روز جنگ جنجال هر روز توی تماشای به تولک دوریا نباشه برادر همین یک کاری که آینده هم خودت خوشبخت باشی هم پدر مادر روزی باشه هم خودت برادر جون دیده است که مادر میگه که دخترک مناسب نیست دخترک موافق نیست آینده همون را میگیری من نمیدونم که بعد چی میشه هم من مقابل هم من موافق نیست میگم برای من باشم من در فرق ندارم گفت میکنی
кино мекунӣ, гуфти ҳам гапо хитам Ирон мекунӣ бикар, не ки хайр бо модарам гӯш кардан накун. очаҷон, аввалаш ки бахшиш ки ман дар пеш шумо овоз баланд мекунам. охи дар ҳаёт мо агар дорандаам бошем, фақирам бошем, талбандаам бошем, очаҷон, бояд ҳеҷ вақт худмон як каси дига боло нагирем. охи очаҷон, шайтон ба ҳами қадар бузургиш ба як хатогӣ ай даргоҳи илоҳӣ ронда шуд. Ба як хатогие ки гуфт ман ай инсон да беҳтарам. барои ҳамон очаҷон, ака, дар ҳаёт ҳеҷ вақт коре накунем ки ғазаби худованд биёяю шуморам ай даргоҳаш биронад. Раҷабали Ибронӣ. келин ҳамун дороҳои мана биёр. хезин ҳамун дорутуна гирин хӯрен. як дору чист ки хиста гирифта наметонен? ай шумо кампиро ҳастан, хубан, корашона мекунан, дорушона мегиран, мехӯран. я обатон чи обу дорутуна гирифта хӯрда наметонен? чӣ хеле шумо безорм карден. рӯздарӯз дорути ити вайти рӯзу метен наметен. ин мардак ин қадар дер кард. соат 3 шудест. занг задам, ҳозир омадам. ин ҳозираш кай бошад? занак омадед мардак? бале занак. қа дер кардед шумо? охи дер карда истодаем ба хона очам. охи дер шуд, мумкин нест очам асабӣ шуда. шумо медонед ки давлен доранд, давленашон баланд мешавад. ҳоли рафтан дар кор майда чӯда тор гирифтан дар кор. занак ҷон, ман ҳамаи чизои гуфтагита қонуну қоидааш хати зиёдтиш хати харид кардам, дар дохили мошин мондум. ба ҳамин хотир дер шидай занак ҷон. бисёр кори хуб кардӣ мардак ҷон. тез равед, он либоси соз пӯшен рафтем. давид равед. хуб занак ҷон, дар номи ҷонам занак либосои модара дарҳол иваз ки ягон либосаки хубаш пӯшона ки меҳмонӣ ай. чӣ? охи мардак, оча шумо куҷо мераванд? бо мо намераванд? эй занак, гӯшот мешунава чӣ гуфтам та? мо чихе модара дар хона танҳо мемонем, меҳмонӣ мерем. зодурӯзи модар ита мерем, модари ман дар инҷа танҳо. охи медонед тамоми авлоди мо ҷамъ мешаванд дар он ҷо. очаи шумо як хӯрока хушро хӯрда наметавонанд, дастошон меларзанд, ҳама ҷошонда мерезонанд, шарманда мекунанд дар пеши авлодо. духтарои амакӣ меоянд, ҳама авлодои мо ҷамъ мешаванд. ман шарманда мешавам, ман изо мекашам, намехоҳам очатон қати мо равад. шарм медорӣ? боиси шармандагӣ ай? модари мара дастош меларза, ай сабаби бемор будан и боиси шармандагӣ ай? э занаки абла, ӯ дардира ки аллоҳ мета, ӯ ягон ҷои шармандагиш нест ай. фаҳмидӣ? фақат дуо кӯ ки модари тамам хе бемор нашава. ира фаромӯш накӯ. модар агар дастош биларза, қуввати қудрати ӯира надошта боша ки як қошиқа бардора, неки фаромӯш накӯ ки дуош қуввати қудратиро дора ки зиндагии тира 10 бал биларзона. Раҷабали Ибронӣ.